Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kispa angut kipat ba jong kesenong umper macho gre bat amfang gre haringkat bat kiseng ki bakin top ke KSU ke RBYF FKJGP ke Bernihat Women's Society ke Garo Students Union ke Ribhoy Regional Unit lembat ki kena skul ke Tany mentaka sengi ke arpo arterik unai beng kila mi syakmat ban penlong ye ke jingyat pat ba ke belas sedang na yeng dorbar jong kesenong umper terta ceduk office terekam jong ke Conservation Training Institute Bernihat ban persyak jor halor ke jing temu ba sop jong ke sarkar jela ban penkela ye ki spa akar ki klau jong ke CTI seka ketem jong ki karkhana lani ke industrial estate hagni ke sengi le yo i ba ki pat ba nong song jong ki ni lai tri ki snong apok lama jong ke Joint Action Committee harengkat ki seng ba pher bar ki khna school kum gadak jong ke jing persyak ki lara ru i ki plakat ki bedan ki jing tho ba penrem jor ye ke sarkar jela baru banam ailat begitu ki jaka ki bedang dap ki klau ki berben ki kela long kum ki ketem jong ki karkhana ki ba penmi ye air ke bajabo bat buri ki pat ba nong song snong ke jing namar ba tang mentaru kila haban ring sem lepa de kala air ke bajabo kumba ke Bernihat kadai ke beladan lepa shibun ki karkhana bat ke bala pau nam ru kum ke weni ki jaka ke bajor ke jing jabo jong kala air ke ri India ke jing temu ban pen kelab yang saya kata ke Cloud CTI kum ke tem karkhana kada nang pen bitar bat penlong ki pat ba kata ke Tany bakin yakun dok yap banam ailat bagani ke jing temu jong ke sarkar kan urlong hagni ke skini kalyang ginong elam kila pen paru ke jing penram jor yo menteri rangba ke jela Konrad Sangma halor ke jing temu ke sop ban IT no ye ke Cloud ke Invest Meghalaya Authority ban pen kela kum ke tem jong ke karkhana klem ke jing tip bat ke jing tuat jing mut shwan ki pat ba bat dawa bu udai ban pen sange mardor ye ke jing temu lim kum ta u ban shim hi ye ke jing ba khle lada kimi kino ki jing jia ki bom sngo tenan He was damn adamant in their view, in their cabinet decision. And he said that he will be sending us some representative to hear our public voices. But he has never done that. So we are very much disappointed with his actions, and we will not allow any industry to come up in this place. We want to protect our nature. We want to live with nature in nature. So whatever it happens, that will be depending upon his own responsibility. The Chief Minister has to take the responsibility of destroying this nature. Thank you very much, and I thank all the NGOs who have come over here to lend a hand in supporting our cause. Namar kata kadau kum gaseng ni sukya ni ba nginduno ya kane kaba long pengat bat ke plan jongga sarkar himenta kalong baya ka CTI on pen kenria na Ribhoy district sa Iskas Hill district kabha ba po snong mau kanu hare ka plan sop jongga sarkar kalong bahang ne po CTI ba menta onwan ra da ka ki karkhana lane kita ki factory bahe kasukya yang ikum di try jaga ki try muluk hang ne hagabana du gasnam asijar kat khandai spa pra panjong la set up ya ka CDI ka Conservation Training Institute bara pori bhojingi pat la sada pa kasam hajar ar ni panpau jing dokumen la bagi yo i kat gine giding gisen ke jing pengat kamaryang ni kwa ba kane kan yailong sa kumne namar kata kadau kum gaseng ni kerpat syaka sarkar bakam dei benle nyok silyang khamat kade ban khot suara ka rally lane daga public hearing ban pentep segi pai ba yang jing temu jong sarkar hare abang yo i jingle sop jong sarkar ka penjaumat abang apai kat kini student ki kena school ki bawan nentaga sengi ki am fight nam daga lawai ka future namar kata ka daw ni ai ka ketiga man ka ketiga diang ka jing kersan nang ta ka government
kamdai ban syam yang kena senjam ke hukum kena ngisai ong buat ko sarkar wat jumlin ban wangding yang pulang bayap hadin mu pulang bayap unmeding kan mi ke tedam ban hak ke tedam kan mi ke jing kumar nak kalian ju kum diseng balang nyai ke jing kristan ya higi trairi ki trai jaga angne bangin nyai dan babi ngai ke ketiga mon ke ketiga tiang wanum setting indan rengkar babi kata kapade ka umpher ampangre bat kama chogre ni na kaliang jongka Federation of Khasi Janti and Garo people ida skutanat ya ka jing lakro ka jongpi bani khot bani dan kat lang bani papi ha kane ka jingya persha kane ka jingya rally ka jongi namanta kane ka jing wadra ka jing tumu ka jong sarkar ban wadra ya kane ka national state ha kane ka sinong ka jongpi te net ngan kren ka tin Garo te Ngasgo babon penmaaf ya pi lada ngamda bet kikintin Garo ngasunang malu mala ngan sukren net kat gumbangala इस समय हम थोड़ा सा गारो भाषा से बात करेंगे अगर हम थोड़ा सा यहाँ था भूल हो गया हम आप लोग सबको मेरे तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ तो स्पेशली क्योंकि हम गारो है और हम खासी है लेकिन हम थोड़ा मोड़ा गारो जानता है संगे लगा मिथिलनास का मुकनन जेबा यानो रेबा गपा या समयो उन बक्सा या सोंगनी या सोंग ये किथमनी या गावबुरारang simko manrae okomat dipa mitlna namnika singa NGO ni phalonge nasong baksa bakrama kham ko absan onge kham kha gen ine nasong baksa khura chaka aro chinga yakho chigen ine chinga kha donga aro bebe ra uni gemen singa nasingmang baksa kuchol sao ne kham kho khana inne mol na namnika te habaide tang ini ke tim ke bende nakaliang gajunga ya pri kun pinong song si para jela ke bede nabi nakija tendro Garo Tengah hane ngayeng kum General Secretary jong ka FPGP Bernard Circle. Ke ka pelong yang ni kum ka Federation ban sultanat ban yawan ya kane ka jia khot ka jia wer ka jong pi ban don rekat lang bat pi ha kane ka por ha kane no phaisi kalong ba hadin ban iyo ka jik pentet na kine ki lightly ki nong sensa snong ki blai khot ya wer yang ni ban don ban talang bat pi Hakane kasni kapapi penyayang peniyat yang kene rally ban persya ya kajing tumu ke sarkar bandara ya kata ke industrial estate hakane kasinong ke jongpi tena kaliang ke jonga ngayang hangne nakaliang ke FPGP Bernard Circle nyiro kum ka federation idon sisai kata ka mensim kabangi persya jur ya kane kajing tumu ke sarkar bahkan bandara ya kane ke industrial estate hakane ka jala hakane kasinong ke jongpi Namar ngirung idon hakane ka dong ka thai ka jongpi ka marjan ka bangi idon hakane ka hane ka area jokane ka borni hat hi barakawai lada ka kata ya pi yang aru ya kikun kikti ya ki persa ki jongi ki bansawan la sai sisi ka don ka jing talang ke ka bangi la i ya kini kiski kisnam ki balalek baka jela ka jongi barkane ka dong ka thai ka jongi ka borni hat kalalong ka we ka kata ka jaka ka balayo ya kata ka nam ka banikong do Hari India kum kata ka jaka ka bajabok tam tiba mi kita KLR ki bajabok tam tesakat no ngi ke ginong song snong jokane ka dong ka thai ka jongi nginang ya mat bat nginang ya mat ya kine ki jinge ki bangi la shem hakini ki snem ki balalina hato ka sarkar kami imo ya kata ka jinge ka bangi kum no ginong song snong hakane ka purni hat ka jongi sakat no baki ki kwa bangi kinong song sini nginayay bam ya kini KLR ki bajabo kumbangi ilatip kinong song snong bakal jela kalajit ya kene ka jong ka than ka jongi ka dia industrial area ban ilatip sai ka jela jong ka sam kurajit ya kene ka benta ka marjan ka jongi kata ka industrial area sakan no nginya bam bat asam nginya bam bat Meghalaya ya kita ki jabo ki bami kita KLR ki bami kita KLRB ki bami kabangi lasai sisngi ngini yo sibun jat ki jingpang Nija yang apa cisku bersion
ya ko already dengan suk rang manjok dengan bisa 100% 99% de bisa already wang jok ndimba anchung masih mo anchung ni Bandihat area de dawo pollution nan dong de anchung de belong number 1 wang hamo omong ja number 1 ungchok anchung ada dawo mo 장사 작파 똑같나 뭐 메갈라야 government na pollution na number 1 wah Bandihat de hai 작파 ko हेलो आज कोई लोग तो गारो नहीं समझता है तो आज हम एक वर्ड्स कहना चाहता हूं जैसे कि अभी देखिए 2018-19 से ये इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए ये लोग प्रपोजल ले चुका है हम लोग का मेघालय ऑफ गवर्नमेंट तो इसलिए और हम लोग एक बार और ताली मारेंगे इसलिए कि हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट Bandihat को नंबर 1 पोल्यूशन स्टेट बना दिया ऑल ओवर इंडिया और अभी ज्यादा दूर नहीं है और 3 साल का बाद वर्ल्ड में नंबर 1 आएंगे Bandihat पोल्यूशन में नंबर 1 वर्ल्ड में अभी हम लोग राजी है कि नहीं है बस्ती का हेड सेक्रेटरी को भी मैं पूछना चाहता हूँ हम लोग का पब्लिक को भी हम पूछना चाहता हूँ और हम लोग का स्कूल स्टूडेंट्स लोग को भी हम पूछना चाहता हूँ क्या हम लोग इंडस्ट्रियल के लिए रेडी है और हम लोग जितना भी सीखेंगे ये 3 गांव और स्पेशली हम लोग का एनजीओ लोग भी अभी सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग का एनजीओस में केएसयू भी है एफकेजीजीपी आरबीवाईएफ और हम लोग का गारो स्टूडेंट यूनियन भी है हम लोग का सपोर्ट करने के लिए ये बात नहीं है जो हम लोग से गांव प्रोटेस्ट कर रहा है लेकिन ये हम लोग का एनजीओस भी हम लोग का सपोर्ट कर रहा है और हम लोग का जितना भी एनजीओस है हम लोग का एफकेजीजीपी केएसयू जीएसयू और आरबीएफ के लिए हम हाथ तालियां मारेंगे थैंक यू